Ndabasuhuje kandi nongeye kubifuriza ibihe byiza mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose ku isi. Muri kano kanya ngarutse kukubwira ku makuru agendanye n'ubutabera, aho ngo urubanza rwa Cyuma Hassan mu rukiko rw'ubujurire rwasubitswe ngo nyuma y'impaka z'urudaca zabaye mu rukiko. Ni inkuru tugiye kwifashisha ikinyamakuru Igihe, aho urukiko rw'ubujurire rwasubitse urubanza rw'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan nyuma y'impaka nyinshi zaranze iburanisha. Cyuma Hassan ni nyiri Ishema TV, akaba yarahamijwe n'urukiko rw'ubujurire ibyaha birimo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, icyo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru n'icyo kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo y'ubutegetsi, rumuhanisha igifungo cy'imyaka 7. Byari nyuma yo kujuririra icyemezo cy'urukiko rukuru cyamuhanishaga n'ubundi imyaka 7. Nyuma yo guhanishwa iki gihano, Cyuma Hassan yongeye gusaba gusubirishamo urubanza ku ngingo nshya, ngo kuko mu myanzuro y'urukiko hari aho umucamanza yakoresheje umurongo watanzwe n'urukiko rw'ikirenga mu rubanza rwari rutaracibwa. Ubwo baburanaga uyu munsi ku itariki 10 z'uku kwa mbere 2024, Cyuma Hassan yabwiye urukiko ko atiteguye kuburana kuko atigeze abona uburyo bwo gusoma ibikubiye muri dosiye. Umucamanza yamubajije impamvu atabonye uko asoma dosiye kandi uruhande rwe ari rwo rwareze. Asobanura ko gereza imukorera iyicarubozo kugeza ubwo na dosiye abanyamategeko be baba bamuzaniye zitamugezwaho. Yabwiye urukiko ko atigeze amenyeshwa ko azaburana kuri iyi tariki uretse abanyamategeko be babimenye, ariko atigeze amenyeshwa ko agomba kuburana kuko yaje atazi n'iyagiye. Cyuma Hassan yabwiye urukiko ko uretse gufatirwa inyandiko zigaragaza amakuru kuri dosiye ye, anafungiwe ahantu hatandukanye n'ah'abandi kandi ngo akorerwa iyicarubozo. Umucamanza yamubwiye ko akwiye kugaruka ku biburanwa kuko hari ibyo adafitiye ububasha, ariko amubwira ko amakuru yatanze yuko afashwe muri gereza ubushinjacyaha bwari bukwiye kuyaheraho ushaka ayisumbuyeho. Ibyaha byose Cyuma Hassan yahamijwe byakozwe muri Mata mu mwaka wa 2020 mu gihe cyaguma mu rugo. Maître Gatera Gashabana yavuze ko inyandiko zose zijyanye na dosiye bashatse uko zimugeraho, ariko akaba ntabyo yigeze abona. Yavuze ko izo nyandiko zirimo icyemezo cy'urukiko ku rubanza rujuririrwa, icyemezo cy'umwanditsi w'urukiko, itakamba ryakorewe perezida w'urukiko rw'ubujurire, icyemezo cyafashwe n'imyanzuro batanze muri uru rubanza ndetse n'umwanzuro w'ubushinjacyaha. Yakomeje ati, mu rwego rw'amategeko hashingirwa ku ngingo ya 29 y'itegeko nshinga ivuga ko ubutabera buboneye, twifuza ko yakubahirizwa kuri we kugira ngo amenye uko urubanza twaruteguye kandi ruzashobore kuburanishwa binyuze mu mucyo mu nyungu z'ubutabera. Cyuma Hassan mu kiniga cyinshi yavuze ko amaze imyaka 3 afungiwe ahantu hatabona kandi ahohoterwa. Yavuze ko gereza ishobora kuba yaranze kumumenyesha ko azaburana kuri uyu munsi ngo kuko yabonaga ko afite ibikomere yamuteye. Umushinjacyaha avuze ko umuntu atakubitwa ngo bibaho nta kirego cyatanzwe. Yagaragaje ko urubanza ruri kuba ari bo bareze, bityo ko bataburanishwa ku ngufu mu gihe baba badashaka kuburana. Urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko urubanza ruzongera kuburanishwa ku itariki 6 z'ukwa kabiri umwaka wa 2024. Ndabasuhuje kandi nongeye kubifuriza ibihe byiza mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose ku isi. Muri kano kanya ngarutse kukubwira ku makuru agendanye n'ubutabera, aho ngo urubanza rwa Cyuma Hassan mu rukiko rw'ubujurire rwasubitswe ngo nyuma y'impaka z'urudaca zabaye mu rukiko. Ni inkuru tugiye kwifashisha ikinyamakuru